UMLA kejuai ubah walat Miki Shila ulap li ba ya kaya musyang Urban Health and Wellness Center kabadan mar persyap kejuai police station ha ka jingalang kabalalong ha ka singi thok ding. Kani ka Health and Wellness Center ka deshi benta ben penjan ye ki jaka sumar sha upat ba bat ben ai ka jing shakri ka bapaka kham tam ye ki longkme bat ki khanna. Kani ka jaka sumar kan ai ka jing shakri am tang ye ki nong shong shnong ka yaw musyang henre ye ki nong wan yo wan hat bat nong lek nong wan bat kin yo ru ye ki jing sumar ka bakhlem dan kam ban siu pisa. Uwailat Miki Shila ha ka jingkren ula ong lingba ka jingdan jong kani ka Health and Wellness Center kandang penjanai bat yarap shushu ye ki patba banyo ya ka jing sumar ka bapaka bat ha ka ju ka por ula kentu ye ki patba bakin shim ka bu ya kani ka jaka sumar da ka bawan bat pan jingmut na ki doktor. Shu ula kentu ru ya ki doktor bat staff bandan ya ka jingajan bat ki patba ki bawan ha kani ka jaka sumar bat ban pedang ye ki da ka mensim ka bakamen bat jai. Ula kentu ru ya ka dorbash nang tempang yaw musyang ban ay ya ka jingat ray lang kanang ba kano ka jingtungu jong ka sorkar kan poy siya ka thong kata ban wanra ka kot ka kya ka bapura siya baro ki patba. Shwa kani layo ka jingkren lingkot na ka Dr. M. Singkan, District Surveillance Officer RDSP, na uwahe nang kayaw musyang uba ajoy ki liwad, ha ka jingalang balapanya da u Dr. Kedhar, Additional District Medical and Health Officer, bat ha ka bakut ka jingalang layo iki kintian ay kublay na ka Dr. L. Perbat, Medical and Health Officer yaw musyang. Hejing sekiat to MRT Center budi oi apo heni apo juai to wi to gani bat segawi ko daw wai step ko wi to hitai to mi tu kate daw len budi sni hejing yo sanction to RT oi baga yang siang waka mi tu bon sin yoi kat bom nei daw bom biang in facilities lene tuna kini ki sub center kini ki wellness center ki waman ki haki grassroots level kini to teman baik ki grassroots ki wajan tam wo bai ba tadai te daw yo ikat maduna bon sen ki plik ki bru hado o yo por yo lai chagap PHC le ne CHC le ne chi hospital ter yo ga kejut ta tadai te daw thong yom I wa to kan urban and rural le basnya komen wa to hamadur le ne muslim daw yo I ya ka sanction mo chunai sub center chnong madur panagaliang yo nga ka MLA dang perchang wa identify la em chu ki chnong du dang UM kami wan ra ya kini ki sub center ne ba ka thong yo nga ka jingwa yo nga to pen biang ya kini ki jing em kam na do ki grasu nang yo like ujor ke te jut ne ba la de ye iga u sumar hetu ipor iwa sedang go bon we ye I mo uyarap lene uyada takam jole yarap ko cibon ya kitu kinong kujut tene te daw ne liang yong I da thola di bat ngasya komen ne gesmi ya wada yo iwai ya kenika Health and Wellness Center heni hapo ya musia bat kam modo ong doktor tu sia komen wa ntok hide dukat ya kinong chong ya musia kan em go hayau kam tam bon ginong lahay nang wan bon kini kiwa jut chutong kam tam besor tiba di mandu khnya tem tok usuk le em gon jut le em balap setia perdiau tok usuk ye gut raj hospital henry da kejing em yong bani cibun cha uyarap ko ya kini ginong chong yau bakam bai ba wan malai apo ni besor yo ni bakam da kana doktor tu da em cibun kita kejing yarap untuk bukan kita uman ya kam emergency henry em doktor kini vaccination le daw le gi daw bu gi timing bat kam ju le daw gi dawai ki waman ku wirap ya ki bru bat dam em le ki thau thia ti hejrong le man week wari ye pun thia e drip kam ter hadu le em kam de refer ni ki higher kita gi em kam temut em cibun kita ki facilities ini henry you ko anu ong na kentua gi bai ba da kentu na gi bai ba usnya bagi uchim kabu ya kini kecing mentoy berwan ni kesini senya bagi wan dente u mau ya chem bagi doktor lene na kapor wan cheni ya panjing mut lene kam ka counseling ele ye pi wan ne ba senya si yo hapo ka state yo gi dang gini gi snem mo dang gini gi snem do dalai to kami khalia to man to chikmat ha kham tam hejing to wa ka anika mother mortality rate mo bon ha ka jing khlat yong ki manbei batam jo le yong ki khana
te yuluti ada kecing yong kani wellness center ini uyarap ko cibon ya di manbay bat kam jo la kam de TBI ngai ko blaya se chisen yang sorkar wa kecing alam yang chief minister amrom yang ide yo ikat ni kunan functional ya kani mother and child hospital ini panaliar le ho chisen don ngi pembiang chisen don mem yo ye le mentu handrai yuluti da kecing stangkat ni de cibon kecing rapat yuluti kat wadang lai por ne yang sorkar orang ye percangi upen priang pento ini kecing MK ini kecing suma ne kecing rap ini baru to free of cost mem kecing su gayi le te na kentu se chise ni pai ba wangi yo chimgi ya kani ke kabu wangi kani ke wellness center wo chimgi ya kecing mentoi ko yo ni but chwa se chise nga kentu le mo ya ki staff ku da pre mesti mangawi bon sen che i yo complain de ten yo ongi saya ke doktor datang pram dan not de nost kante dan apa tua mo ya ki wan mod relation to em kam ha sel thu ba pi le em ba kita ki problem gi yo pi em ba kita ki yi gi yo pi tam bon se i tam di patient jo ongi de man da ten ne klam me tu doktor ne klam me tu nurse le snyal chi ten ki jo wir dengan perpat to kamu yo ikeni gelat tu ikeni staff ku dau pre mesti man lebih ini dah kan beli bela mo kemudian i pai ba da kita mensil ku komen bat ku jai bat ku yuluti ku mandali wan gini ni dan teriwan gini komen de khai bat kam jole de bacak mana te kam de TBI to nagaliang yang sorkar kam tam gini giski berdat dan yuluti ke jiwan yang chief minister yang rom yang i hapo district yang i hatu program mo launch tu CM Elevate o the stress bahau ya kini ki ar tentah nengkong to health o ar to education dan tugas ni la jan de UP development program dia lai lang o sunran lang o civil hospital then the head tai le the deal with strong direction wa lakat man to civil hospital yang ko West Giant district to man go well equipped but heju ipol penbiang ia warok kicing MKam untuk de nagate ka hospital refer wani chashilong le de chibit wani thap kate to direction go chief minister ye mas nyok men hadin ketugas ni wan next day the one secretary yo ka health rangkat ka jingam lang yo nga da lai pa yi da pa yi jingam kam de ya kalami go MS yo ka civil da khana go jingam kam details dem ne te da pa katu yo report yo chief minister yo i dem ne te all the assurance wa hapo ini benai gunawan wan penbiang bentok ye te jing kam to ini por swab yang ribon kam gadak ko wai penemburomi ya kenika yam siang urban health and wellness center ngaye nyo daga kit bokit wiang wa kenika center uman go jingker khu ya kinong chong yang kenika chong bat kam jo le ya baro hi kiwo wan mesti man go wan tho ya jing suma bat kam jo le kam wan gi ni yo gi suma jing suma ko met ko pha ko yo gi ga chai kan he jing im yong gi te ni por kam wa ai ron declare wa ya kanika health and wellness center ko em hini ya musiang da wai ga ni